To je bistvo vsega. On se hrani v bistvu z eno energijo, tako kot se vi hranite. Veš, in si rataš polniš se z eno energijo. Zanimiv si, vesel si. Tudi najbolj zaspan ne bi mogel kar zaspat, ker... Koliko hočeš deliti srečo, oni vzamejo dvojno. Plus po plus da minus, jebi ga stari. To drugač ni res, daj da plus minus. A se s to tudi strinjaš? Ne, minus po minus, da plus. Čak, da slišal to Matematiko, ja, poškomu pa To ne. se hotel povedati, Čak, da vidim. kao minus, bombon počvatnje. Zdaj ne vidim. Še en bombon, minus, navaden, pa da to plus. Daj, pa te niso za strup postavili. A te za strup, da tvojim. Veš pa jih klicam, da koliko najbolj bomo pojedel, mi vsi smo jih več. Mi smo vsi polno več. In zdaj se moraš vprašati tudi v drugo smer. Ti pa čez nami neki bi to. Da bomo le druge prevedili. Ja, da je on v bistvu normalen in da pušča neki dopovedati. Mi smo vsi suhi tu vlade. Ker To je Jurče najbolj glasno. Ne, sam to ne mogu. Jurce, moj podobno A imaš ta? najslabše je to, da ne gleda eno. Ne, se ni ne. V bistvu On je samo eno hudo,